Didiriswa tsa kantoro ya tona ya sepodisi Bheki Cele tsa boleng ba 1.2 million di tlile go rekisiwa ke sheriff ya Kgotlatshekelo ya Pretoria ka Labotlhano. Seno ke fa Kgotlatshekelo ya Siyabuswa e ka ganetsa kopo ya Bheki Cele e ganetsa sheriff go ka rekisa dithoto tseo. We're not speaking about the Minister of Home Affairs here or the Minister of Health, but we're speaking the Minister of Police who is tasked with the enforcement of the law. A person who must ensure that the court orders are respected. Kgetsi eno e tlhagelela mo katlholong ya 2012 kwa banna ba le bararo ba tshwerweng go se maleba ke mapodisi ba gogetse lefapha kwa kgotlatshekelo le go lopa ditshenyegelo. Moeledi wa Gatona Cele o kaile fa mokwaledi wa kgotlatshekelo le babueledi ba banna bao ba sa romela lekwalo la ga kgotlatshekelo tebang le go bona tshedimosetso e maleba go tswa go Tona. Babueledi ba ga Cele ba re a ka nna atlega. It will be a huge miscarriage of justice if this interdict is not granted, because I'm going to show you that the order on which it rests is on shaky ground. Kgetsi eno e sekegile go fitlha ka moso tebang le go wediwa ga ditlhagiso tsa babueledi ka bobedi le dikatlholo. Offense Stimo, SABC News, Siyabuswa.